To je to mesto. Plaža Raj. Opa, ovdje ima svašta. Restoran, kamp. Odlično. Na pravom sam mjestu. Idemo. A nizvodno niz Rukavac je mesto koje je razlog našeg današnjeg putovanja. Plaža Raj. Po mnogo čemu je posebna, čuvena i stižem do nje, zatičem ozbiljne pripreme pred sezonu koja samo što nije počela. Pazite, kako doći na reku, kako doći na Dunav i ovdje ovaj rukavac Dunava, a ne krenuti od riblje čorbe. I to je za mene pravi raj. Tako da ovdje, em što možete da uživate u kupanju, uživate u ovoj, hajde da kažem, kulinarskoj čaroliji. Miloša, vi ste se potrudili da sve ovdje ima. Uživanje u vodi, sportovima na vodi, pa onda kad se ogladni, dobra i zakuska, dobra klopa. I sve to čini ponudu ove plaže koja je ovdje ovakva već 20 i nešto godina. 22, Boga mi. I dolaze iz cele Srbije i regiona. Jeste, najviše Beograd. Znate koliko ste i povlašćeni što ste ovdje? Što provodite vreme ovdje i što jednostavno ljudima možete da date deo ili parče ovog vašeg kraja. Boga mi, ja sam sa Beograda pobegao ovdje pre 22-3 godine. I jeste se pokajali nekad? Nikada, brate. Ostavio sam sve i došao ovdje, uložio pare, napravio prelepo mesto, turizam, neviđeno, priroda je čudo. Još je malo tiho, još koju nedelju, jer tek počinje sezona za nekih par nedelja i onda ovdje će da preplave turisti, kupači. Kažete da ovdje dolaze jahte i brodići, gotovo svi iz Beograda ciljano dolaze i ovdje se usidravaju, je li tako? Jeste, najlepše mesto im je ovdje, rukavac Dunava, plaža Raj ucrtana u karte Evrope. Kompletno, biciklistička staza, sve imamo ovdje. Kad smo dolazili ovdje, rekli ste mi još samo fali dobar prilaz, da se to asfaltira i vi ste apsolutno dostupni celoj Evropi. Jeste, fali mi jedno 3-4 km puta. Da ova deca ne idu po prašine više, nego da mogu i bicikle da voze. Odlično. To bi bila prava stvar. Ovdje ste upoznali mnogo ljudi, mnogo prijateljstva ste ovdje sklopili i svakodnevno dolaze ljudi sa kojima sklapate nova prijateljstva, je li tako? Je to u stvari bogatstvo? Jeste, to je najveće bogatstvo, jer zdravlje je ovdje živjeti. Jasno. Priroda, voda, prelepo jezero, rudnik je napravio nešto lepo gore, dubine su velike, imamo ribu, imamo potencijale velike, čista voda, čist vazduh i dobra klopa. Odlično, moramo probam sad. Moramo čovjek vrh, mislim da... Znači ovdje ti je 2 somića po 2,5 kila, 3 deverike po 1,5 kilo, ikra i šta smo još tu ubacili? 3 vrste ribe ima, ali je prava. Znači deverika, som i smuđ. 3 smuđa smo ubacili po pola kile, brate. Istopili se i povrće ima jedno 5-6 kila. Kuva se sve na vodi. Svaka čast. Nema gramulja, brate. I nema da podrigne niko. Čorba je vrh majke. Evo, kaži da li si jeo bolju čorbu. Bolju nisam jeo, svaka čast. Znači, nema kosti, odvojena je, vrh je. Prava čorba. Za uživanje moji Beograđani dođu samo na čorbu ovdje. Imamo gulaš, paprikaš i čorbu imamo u kazama od 100 litara. Ide tamo na ćošku do rudnika se kuva. Odlično. Ima pola kile ikre, brate. I to sveža ikra da vola. I kako je kusno. Stvarno lepa čorba. Odlično, top. A preko leta plaža oživi. Tu su brodići, kupači, uživanje u kupanju i sportovima na vodi. Ovdje može da se krene na krstarenje do jezera, je li tako? Može, brate. I tu na jezeru je pravo uživanje. Koliko ima u stvari, koliko treba da se vozi do tamo? Pa do jezera od Rukavca, ovaj Rukavac je dugačak oko 5-6 km. Aha. Znači od Ušća do kraja jedno 6 km. 6 km. Pre 23 godine kad ste došli na ovo mesto, kako ste odlučili da ovdje kupite i da napravite ovu plažu, ovaj mali raj, u kome sad mnogi uživaju, pa i vi?
Pa, gledao sam da pobegnem iz Beograda, brate. Aha. 2005. sam iz Banovog Brda rekao ne mogu više na Klačevo da stojim. Još sad je gore i teže, sad ne znam kako je njima. Ne bih voleo da sam njima kaže. Ovde, rekli ste da ste ovog labuda othranili, da ste Da, ima jedno 10-12. 10-12 godina i on je tu sad sa vama, redovno dolazi na hranu, na obrok. Tu je uvek. Mnogo je lepo imati životinje, voleti životinje, a mi smo ti, volimo prirodu. Znači, u stvari, ovde ste u suživotu sa svim ovim biljnim i životinskim vrstama koji čine ovo mesto. Jel se radujete proleću koje dolazi? To mi je broj jedan, srce mi je puno. Kad vidim sunce, brate, to je nešto najlepše što volim. Sunce mi je bogatstvo svega. I da li možete da zamislite da sad živite na nekom drugom mestu? Nema teorije. Evo, 22-23 godine sam. I bukvalno živim ovde. Ovde je bilo, ne znam kako da kažem, ja sam došao u neku džunglu, bukvalno da kažem. Ja sam ovo počeo 2000. godine, 2-3 godine sam nasipao i otvorili smo jedno prelepo mesto za turizam, baš je vrh. Za omladinu, za decu, volim decu da vidim na plaži, budućnost je u njima. Malo mi je problematičan ovaj deo puta, ako budemo to rešili, bit će dobro, da mogu da voze biciklom. I koliko zna da bude kupača ovde kada je špic sezone, tokom vikenda? Koliko ljudi dnevno poseti ovo mesto? Od 100 ljudi do 1000, 2000 ljudi smo nekada imali, to 8, 9, dok smo aktivno radili, sad ponovo pokušavamo da se vratimo u turizam. Ovaj čovek je poseban, jer je neodvojivo svoj život vezao za prirodu. Informacije i rezervacije putem telefona 062 755 595 i 065 55 06 455. Plaža Raj nalazi se na mapi Evrope za biciklističke staze i već 2 decenije je vaše omiljeno mesto na Dunavu. Plaža Raj. Voda je jako čista, topla, bezbedojna i za decu fenomenalno, sve preporuke. Look in the mirror, you'll see your best friend. That someone will be all the way next to you. That someone will know every time it's you.